Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na mawanzani wangu ikao ni mala nikao mjunrao. Na ikao ngwari dunga wakati unu na jor dunga harmazo nyakati zijao. Harmazo mbawaza matangazo zonsi pia toka yonsi ikao urisaidia ili wandu wa dunga zangu ikao ndo Zambawanu. Mahabari za Komor na Facebook FM. Na za saya. Skalelo unu kandari jeri hadisi mbabi. Hauka ya hali ya ensi nga sungwela na uzidi. Na babandi ya hali nga dizidio. Shake na badili wani wandu ekatindasi. Ensi ngio harma uziro kabisa. Harmaze janibu zonsi pia. Harmaze nongo zonsi pia. Amimiva pia ya kimansha. Ya boka mrugu zambubani ngio hamamru kufanyo repetition. Aluwa kimanga. Hauka hizo nongo ikao haina mzima da singu zijuo. Hata o waru maungu wa juo kaza nunga tsuhenda ensingi waru matabu nana nongozi njikao gazendao na ubenu haru mwensi kwa kazi jakaya yabo geladimuo haina mzima dasi ya waneso dhamana wahe ya renge ya azma yahe ya renge ze dhamana zahe haru mwensi hakaso nsi pia haina mru gena dhamana Skandano nesekana inalilahi parce wa inalilahi rajiona oka sanongozilo armo ntsiaba sainu izo ani kabati mbanongo ntiti ya kaya ilio oka rione za jiro wakati ze voti zinatijaza tolo tijaza ndabozila na mono rione za jiro wakati kwa maraya wa juha bahira nzo siku yata lelo ngarjoka ani kabati mrushindwa toidadi ya huandru wanazijana mahsusu hawinji walo hamaze pirizo zilo nzuani zilo mwali nane zilo ngazija kabati mrushindo ajua au idadi ya wandu wao baadhi ya hao kabati hata mru atampakanda basa inu enda ya waona ya bosi kutifu na kandano nesabo hindi sisi wakati raka wanazijana bayi 97 alifanya greve ya mvua lisi ya bayari njia ribaza likoli za malibio so wanazioni waweze likoli za taifa mwabenza ya bunga mwandu waretewa upande huo watuka wa shashi sha omuda huo wakati raretewa harmaze pilizo rakaya wanyasi wakaya akari sambazo wamaze pilizo nsipia shemakati ya huo wayo ruhundana neze visit zahe wanyasi mazuki watu na wajomba hatu na wazee watu wa SDH kati hiyo ikana Mbaraka ka president waka Jiben Said waka SDH na wasama ndao shondu wao waje wariono wa njia wa ndizo wakabidiwa fungulo wakabidiwa zengozo msipia sha ani wakati si social wakaya ndongo zaka ufanya control pouvoir mbabi zengo hizo wanazijana wafungwa tabasainu kabati shamansha shamashaki za kibinadamu shamasha ndongo sokanti pia kabati makungumanyo yao wonsi juu ya ushinda watunda wajue za ndongo hizo ranzi haka watulo uhara wonsi juu za ndongo hizo pia makungumanyo pia ya balo katwendele ya kayati nane yaliyo kwa tusubuti ufanya zile zao kwa tusubuti utona na ranzi watujotumulwa na ndongo hizo jina wadi warengondo wafungwa wao ane mwanzo babe difference ili armenti sabasa ino wanzo jibai matse kiwanga bo demokrasi moti juu abaniza nokazo kajaparo kabonti juu zozikaya malati mbani kana sisi wakati hiyo haina aretewa bo tinda sibahi rama opozara wandu wa remasendike onronti pia shaina mri aretewa bahano ndini wakaya tisi social yakamprotege yakaujua yakaondajiza abunge bakaitiso mbabi harumwe serikali na mahakama ukawatolaria zinogo zila wende zinogo zila wabasa inu kaziti hata yabo amonzo nsekaindi zendomana hizo domana zatu sonti pia hauka baisha serikali ngio nziru bainge ani ngio serikali ya baya bainge kwali katuste hata shari yetu konti pia cheka jaka wala bidimu ikema kungumanya pia ya besele bra ani azia basi ya ransi ya mbulia ya mnika zaidi nsinu wache kabati mndu wa ukoza kabati mndu wa banongoza donai kabati mndu wa ujisaji la ukesharia ngala dimu shirumishie kasi mru subuti iyo ndunga dani okana rishemeze rirambokensi ngendao haruma ngama ya zakwadi ngesiao
hama vitesi ikawa vitesi ya mvua lisalisi ngasina katimsha shiba anatoka tu ikililu sambi wakaya zeti socializo wakaya mazama yao wakaya amchamba wakaya même ye organisation ya consommateur ikana mvu nonondo kaitendo wakati hiyo ni rais mzamani wa jumla mawakala mzee wangu Sadala Mshangama wao wakaudai haki wandugu zinji wakaujuhani za jirani nayo wakaundugu za nayo wakaujuha kwa kama avoka wakaufanya process wakaudunga ndongo zinji abaha wandro pia bala zihanya kabati kungumanya mada hilo bonsi juu la subutiri juu yabo mtana beri jamu wakati kaongela dimu haina mzima dasia jokane kakajara ngazi tamana zahera nzaba sainu yabo ngene jukumu yes jojiri bonsi juu haukahindi yabo ngela dimu rievite za errori nazifanya maana tufanya errori zinji ikawa zilisasungeza rawasudi banu Neze errori zinji razifanya hizo errori za lashte hizo errori za mdunzizo wambulio azali yake juma ufanya hizo yaono masula rimbuli harmu wakati mwinji harmu andongo zinji zerori hizo rizifanya karjazi evite zisababisha leonga sivanu show zade ulio mzima harmu zanongo zinuindi doka wakati ulo nounu ngamu aminyo kemaraia ngo utayari ya waniliezi haki zao sheta aburu lonio dokangari continue harmasla errori za mdunzizo za kilashte za ubulia za ukanari mdansi afanya elinu na rindejize juzi ya opposition ora bema notable opposition wato ujibi wanazonoko zibirao harmenti inu wapara emaraia hawema notable madao harumwe fwa yola dirkomoro umunano ujulwa wa ujuza ukanangona nao harmufaiye wakati wasuli hula moneza jil gendarmerie na matraki na ndini iwato wajamba bobe sende bakaunde kapitali na rende fumbuni wende fumbuni zango zile wizo tsana zande zijiri namna ikawa mimi tikan contact wakati hiyo damino bangozi ya watoto ya majeune wakasul place wo warambi yokana mbavi ya jabanu inu gendarmerie ya jabanu inu kejajo kana shinda irizie kafanya bunjilio gardo shinda ifanye bunji manga tu washinda wondo shababi wakasul place bahi wanu hatu wao madhamana hatu wao kwa wazia watoto kana mwabulia na mdansi mtifanya ila nyao mtishindane na mwaranti wabulia kweli wenzao baraza na hizi wao fanya monano juzi waja wende haruma omji mtukufu wa Selea rona ezajira kabanga ngabutabu banu haruma za serikali shawati ya hawa ikawa basa inu simati paroza babani yokana omijini wao iho wandungwa ji censureo parce que bala ndungwa lekezo kabunji kabafanya bunjolo la mji la opposition mjini hao bala omji kona kangunda zebara kazaezi yabongo waziao ngabwala wahezi kwa jote watie propaganda lo mjini yabongo jiko tsine shengo mji kana kaunda zaki za mji kana ro satellite bese ngo jiko ro satellite bese bala jao yabukana ro mjini halafu mjini wiho do afanya censure wazie wandu tiwono mbabi le bala jiro msirini laka wala wazie wanu watirongo msirini manevru zahe wandu wahezi halafu waroha bana wende dahoni wakabarazani tena kwa urongo mbeshe marahaba wenyele daholila mbeshe marahaba wa mji wa Selekao madhamana wa janibu za kinyumenezi wa wapara armo mji wa Selea shamwanzo na behindi gabidio za ndogo zinu zifedi ngohi gabidio za ndogo zinu zifedi ngohi sisi kariti bano rifasilite azali yafanya diktature karna ujo kansibanu haziatu lifasilite azali ya randiele toifa karna ujo kabanda sika ngarandea ma complice karna ujo mbulia ilimfasilite ya kadamize entiatu namna inu yabo manjona behindi yabo zala dhimu dokana ngaranzo hapa hainu rifanye hizo azali ya bari tifanye ya azali zenrongo ya stehi za kisharia ya stehi ranzo sikalo nezi hata lelo hindi na sina ya ruma potida sina inka dondaru za kamili nne
kabati voti nzima abo yastehe sharia usho yasifanya wai mwono kakabati voti nzima yastehe sharia ikaunde yasifanya wai yedi afanya sharia wai chene madepite wai ya wanome ya anzi wakane kamnugodo kandida ngala dumra mtini damanalo nizo eni mandele tifaloniole ya irensi damanalo nyumra irensi yastehe zenogo hizo yedi afanya wai kangala dimuo seni za ngoza de namna fulani za listi zitolo ansi hukume avant za indeni zifanywa namna fulani haini biro wakai mdu haini kandida ezo ngoza stay tena voti za juzi bahi za voti yaende sa pia kajaparo stay za ngo hizo katina mbarunga stay yabo karna ujong facilite ya rariele to ifararieze sharia za enti sisi wasi ndira jilekezi ukana bainu ekangari ona nao galadimo dona na arma baraza na wona na malakuru za wandu kinao kile lilo gamparo wazee watu gamparo mabani watu wa opposition ma leader wa opposition ye madhamana wazijaribu za sema kandida wakajuzi emionano hii continue tijibwadisi shemionano hii no abasainu watidoka munano wadahoni wi ganzo wazi ufanya mionano malahoni haini malani wadao na wadahar mabangwe eserseni malani dango dahar mabangwe gwara mwezi tora buhar mabangwe wafanya mabunjila mabangwe wafanya iswanzar mabangwe na bidio abasainu haini monano joko kaziwa ukaziwa mabangwe juzi tishia ikandida wangu Dr. Salim hazamba hajikuwa kala dhumandu wanu risikumlane da sinao tijibiwa shaka subidiza mbo hali nusi isi hanywanyi gabidiwa ukweli isukumlane da sinao homa bangweni vanu ngabona sichana wenji wala mopilizo basainu ekaila dhimu Dr. Salime wangarie gucho wangaria ekaila dhimu Munyibaraka wangarie na wangarie ekaila dhimu Abdushafi wangarie na wangarie ekaila dhimu Kike wangarie na wangarie shangela dhimu mabunjilio parti yaba hainu yafanyiwa harme mabangwe yanosizio kanga mabunjilio mjini fulani harmale bangwe wi namna hiyo wadi harmale bangwe hilo wajoko haretewa baba ngabolo pizo gasina deja maha sabinga na mahamitanu wasaya ngena mahamine na waregora ntijuzi walo yabo embwana inu kena ujoka ilinu risailisha azali harmoza ndongo zahe zokana boyamba ritiona nermo marengwe yabo kartona na marengwe yabo na dona na mazibaraza kana udunga e resulta jolona warmo wonana harmo baraza resulta indi derakan sa mabaraza oui ila juzil fanyisha lilo rebesha marhaba jibiwa shela dunga hapo na zihise mabunjili ya barazani na hise ranzile yo opposition na rizie mabunjili ya barazani ngeradhimu wa parti ya basainu e mabunjili pia ke mabangoni ya opposition ya ikoni iketia ya upara opposition nyao wala mwendu wajofanya bunjilo bishoni ujuka urengo ngujorengo ya opposition ilo mbeni nanga mwamini kwa watu ujozifanya waparona nyawa jo plus de chini wajofanya bunjilio yao hena mna hiyo shaize ndongoza mabunjilio ya heze baraza na hise lane kade la mwiso ela juzi vila de le bunjilio la mwiso la ufanya harma baraza ebanu ngar continue linu na uhara na hindi nina jau hatandi ridofa mzima tabai richorengo mzima na ulawa tabai yoni yurgo na maslaha gamona zichirio ze detournement zijirio harma emala nyotsi pia banu ensi hatu inu ifanywa duka ku supermarché ku ya wandu wazingizezi hizo emalidori ngwazijua wandu wazijua shemara ya kotwele ziwazo wazijua zingo zijirio harma dawla hatu ke dawla hatu ifanywa supermarché ku nedeli liyo haina mrubhania liyo habwa supermarché yabo shirika fulani wamri alodha mana harmaze la duani yabo wala alodha mana mzela duani walohula wana agence zao wana idini zao wana idini ani balanga na shirika la parallel ne dawla bana dawla ngiko hunda hindi wainga na le shirika la humwa yabo shirika la nguzo ze container nguzo ze teri nguzo ze jangu nguzo ze PSC nguzo nsipia habo shirika endo wahulizo hena mnanzao na nsipia wala comme telecom abonde heli walo la boma chirika donc entia tu fanya supermarché ku afisa ngozo pia ngoja zonde kana zifunga sana na famili nzima hiyo ngatona ngasuko kamili ni mwelezeni zenongozi jirio harmanti numwelewe
dokana bani ekesi rengao yonzima bahi sha isambezi wanamna ikao ngabo wandu wenji walange hula sha zanogozo pinga jidia wandu wadzima wao duarengao nuza babanu yakana ketu tosha uke banu banu mrasimane na mwanya ya bahari ngesarsa mjini wala katina tambayo ndao yapo lokungumanya la wandu bai ensi ifanyiwa supermarché ya certaines personnes ikawandu wao wakazimi chele hao harumaze mbawa ni banu ikabunja mapesa wakazimi chele hao yabo warengao no bala ujaza mala ni uzima kama nao ezajiria emeli ya daula ile yabo yasafanya maitinda ruza kamili eizo wandu kwa tukamba ende na zinu hizo tunuko za lelo bahi wanu serikali ni ya lelo itumbu mpaka weda mno kabisa shasi nuko zinde ile nsinili yo ikiliwa jaulo avio wandu jene dawa basa ina vyo yo irengwa inikwa wandu nde jizafta bahi zama wahulu meli parei ngon sabia jaye romeli zimelizo zija vitka meli mbili zimelizo ni namna hiyo zivirula zilengwa ni wandu exploit zifaida za henti leo zadi haja kweli hatumumpa kesa utosha izo ndizo sibuzi ikamna zari katsibano ni mwanasani za circuit za mapesa namna za kanti harumenti hatu yinu za appel d'offre za kiwananya za kiwanzani kama tungojilia wandu wazima harumi kabala pia ze bono abontu hamba ngozaze postu nkuri zonga mtungo wona nyinyi shade heli ze mali za enti zirabo ni wandu wazima ebanu ngamwelo ngamjokana stilo yinu ikawa mathalani ngefawra dinsanu hodukani baheka ngehulwane serikali ngwajo yuhula harani mungo minani oradi jana parce que bala ila ole directeur basa joko nzo kule stilo bala sapa ngamduza he ikawa ndo jokanda kule stilo ila ya bosa ni kwa bei ya joka uhuzi ya bidaje wahulize bahewa na danji za bei yahe na wasaulo dingoni hula donc kejidia serikali hariali jana la stilo kangu fora nisan kwa ora yangu yulara nisan abunsu mobia ni gari iyo de namna zongoza kansi heze idara pia ni brandi tsao kartasi tsao harma biro ndini abunga ngabo societe ko zo heya donc zila izo zezi ila waheza ndwa idina namna zongoza kansi ondro penga ro nao na makoti unozungulia garuwa john kaundo ngamiza nti haruma emikontiyo shango lekeza kabala ko leo ko tujua shaizo pia ngari juao bwana izo pia ngari juao gebanu de heli ngari ko harata ndi ribulianti to de heli ito tunzo idamu hata na nadamu angamia bai zinduzika juma utoheya juma utoheya baska heno wakati zindunga nzozi heye ilizi bai emagamati mbao panu izo mchelo kai mane maisha yao hivi wakati zereseti za enti ziringwao zibao zibiroma gama aniza njia yabungo oblige waheze toujours zenye shuru waheze zongo tsipia ili wajobela magama kaundo ya timbao yani balaze ekilontola ulibao ila manajali balango libwe mapesa fulani nda Yesusi ngoye libwe mapesa fulani ya renga tama konti zahe ngono ngoye libwe mapesa fulani ya renga buandi ya wahanyiba zahe izo libao shabanu kartuli ba retraite ya mze ulo malani fulani yafanyazi mamungo minenda retraite kartuli ba retraite yae wala kartuli ba ngo fulani shazela kartungo liba zedene garlibao zengamazi timbongo nuondu warirumao wani waluha mango singanya haina mndu njira mapesa ama majaya hizo dezo nongo za ladhimu uondwa kenti waeleze maraia waelewe heli wadhulumia maraia menji kwa chujo heli wadhulumia ngono bala eka usiku serikali jamjini itapare bale mdo nizema bale uje itaparo mjini chako tukate pare la konsuli bala ngabo pare mungo miraru za sazaliwa ni mzima arengaze pare zila hala ya jimilikisha ze pare hizo ze mali za shafanya pare mungo miraru mdu mzima zirange ranzi ngapura jata mzima bahanu banyu mtamekoti hiyo ndio lazima muelewe kwa salle de classe nzima ijui wa habala balanga bo salle de classe jana ikawa zani maboshoni ranzi ngako jaba wa nzima hizo ndizo ranzorwane nizo na hizo faida za huo ndo pia rolo mwezi lelo rondo jina kwa junda za faida hizo hiyo de maana namba ukana na mkerathi opposition parti ya lelo rizie mabunjilio ya ufanya harumwa ze sali harumwa ze baraza na mabanda mabunjilio na kazebahanu
hako wakomori wasawa hivu wakomori ngo tayari wakomori wasango tayari ngo tayari wanili ya zaki zao rizono juzi ngarizi juo haukana ngarirengao e temperaturi ilo ne maraya harmemi kabala yonti pia ngarenga temperaturi kando ilo ne maraya harmemi kabala yonti pia yabo ngelazimu abasa inu do wani kai fadiki yotsungeza wajua exprime yeral bolwa lo niyo yo wajua exprime on kudifu lo nuwo wajua exprime o tungwa lo nuwo shawaja huu na waone sai namne maudi joka ukaya akakona ujuha watowezi hamada inu yawidzi yabaya na ajali warita na maudu hantiswa ezi ijoka hamada inu mjima inu hakaisa ndizajiri izindi zajiri wakati kao waonduwa himi hautoa ezi ya peo ya kanziro ya wahia biso zate zipande zansi ya katende wakati hiyo ni umedi msaidie na mamadu sharijari hundu nyirwa jina tena ya jarande hanziro rana ila haukaa kabajaka proje habaha holiyo ngabo wandu walona ze tartibu ne ze falik za ushinda badia nsema sayin ngabo wanazijana wanyumeni ngabo wandikao ngoma determine bahinga lazimuwa kumoriwa ungoziwa sha ungoziwa ukweli wandoru harmazendrabu lazimori ziyedi ngoi wanduwa subuti wanazijana ekaipasa wanazijana wa makumena mitano 18 22 wanda mamungo miraru walo harmase pirizora nzo siku zepoti zarewa ilazimu wangariwani wase wa hao ni masiki wao wakama kandida na wasana wasaya wachongariwa shanga lazimu wakati huu nilikomelane da sinu ruanu ngelazimu mkera za wasaya nilikomelane da sinu ruanu karna ujonji ya dans les rangs harmazali non weti dera isi ka wonji ya dans les rangs parce que comme dans les rangs abum dudumu le taifa kama pasara mumbula boulevard mumbulia mwabakana rangie maranya wende wayira isema do wandu kwanji ya harmaze amri wandu kasali amri karna jo sali amri harmazali rimbuli yo kana do fanya mabunjidio malahoni bahari habari tsenda mafaye bahari tsenda chengoni no na ikati nandoka kangu zistai shangu fanyisa una maslaha ho wakati afanya maslaha una maslaha neheni mala na una maslaha abole jawabu lahe diloga lanzoli kena mnayo na sukumelanda sinayo ho makangoni izo nakatsanambe harmo pande huo ili nambe ukaritina samaha kabati namna kabati excuse ya ukari jonese tena ya rijonese namba uleme funtitititi oswani mwezi inu ya zadi ngamuonazo ndugo zijirio ngamuona kana hateresa za ndugo nsipia hateresa ondwa dini hateresa wa manotable hateresa ze force vive za daula ikawa de sindika zonde ze makungumanyo ya kibinadamu ya udai za haki za kibinadamu na mikonsi ya mavoka na hizo ntipa zunguzo peka sina mana pia hazitonka deni hasankidizo ndugo nsipia hatafunya hati kabati madepite kabati baraza la mawakala kabati hata mera kabati hata mera mzima ikaonge representative ya mjiwae wale bavulae shondwa upia wandwa tukaunomewa elinu wadejize halafu wabkausa suraya henti haka kabati mrulu yabo haki za emaraia shawandwa wanti pia haina mrunge yabo hausali mwamri harmaze amri bi zila wanao nezi ya juu yatendelwa ni raisi azali yabo kena ukiri hunombo ani kena ukiri siramba garanto rikae harumashi fausha maraia riwasaidie iliwala na harmaze tambolo nizo udisa ndera salimwamri ridomba ukana ngarodomji fulani shana tsale bangoni shelazali na rtifanja shelazali abuna renti karwa suliapo kakariti tiare ya usukumla nanda sinao kariti tiare ya ukomela nanda sinao kariti tiare kawa kawa jonda wangari walopilizo yabuna bana manazali ya jua wafungo wandu davokana ngewafunga wandu majana mararu na majana mane na majana matano sho wakati ijo ukange lazima wafunga wandu shiwi wandu ziwizili wandu ziwiziraru kana ushinda yabo watu twala mopirizo watu wanata mavokata basaini ojo watu wandasi haukakenga siwanji wakanadea mopirizo sontipia gujoka oblige watoa mana kana ushinda funga wandu pia shekari baki ne fikra inu
ne ndininu yakangaridhiao tichofungwa ngaridhiao ndejizi narikari mwezi sharia ezinu sharia ndau dazi harma mrutu stay sharia enka tuko stay sharia je harma ezika ke tu stay sharia eshe stay dachi ngam aminiro manda edo sababu kwa tujini ngome ngo tayari nana tinda wawo nana mijiminji rijuao nana mara ya wenji nana mabavu menji akanga tayari bakshani tumaro fusilo na refusen tumari dingohi na refusen tumari dingohi il faut njie harma inu ya uone saukana sharia shinu ila zimistahili na ndupia o atende wao kwa tusistay karna jo sistay na beokanga toka zinuta boso sharia kabati sharia shilo mjuma ye constitution ya henti na hiyo de abudio maraia wambango na uhuria wa uji tamka waone uhuria wa ujunjilia waone uhuria waone sasa fikira zao yabo kabati sharia shilo mjumuisho ngasine droit ya ufanya zano hizo nagabidi ondozie unjia dan lera ya kabanu kartufanya baja na zifa dingoi na zilazilanie simabane kana ekarifanya mzabanu ekaribenye yeyezi yazalinu yajondo hujabanu haruma emahamitsa na njajikaniyo banu baiga mwabyo ka tomvoti ngwacho utawa nsima de zao ngamombe nikana tomvoti ngwacho utawa le zahadi ajukaulisisa haruma katiwo na eno wandu ya wapanga wajoru meziyo ekaro ndo andari na nsibanu rimbuli kweli yarengezi neno wandu wao le zahadi josi habo bahato wandu wa mvoti wandu hadani wajuka utawa abonge lazimori wa hui sina tuko shinari wa hui wakana mansha maudu bisa yungo johelewa wajo remercier shanga mombe nukana eke hawa ya siasa na umbalio yezi azali ya demare banu ya njia balie ekaido njanziani bayi kartomba walobo nzika kono paro johuje zisundwa jina hizo shanga mombe kana wa mvoti wa oranzi do wajo tendu watawe zo ndondo sino tendron mananga mjoze shelea shamsoba mgurizi mze shelee hauka kana waswili nanga amini wake maraia ngoma determine ya wana sajitiaji hao ya ukaza kifya wanili ya zaki zao shama deli na zaba geladhimuwa watendelo geladhimuwa watini wa mvu geladhimuwa watini wa mvu ruwatende rikeda sinao ruwahimilie ili ruwaswili haruma mbana inu abonge haufubi zondizila kadhani sosko walilo unu ngarujude jilana madeli razamba rejermane sa indongo zinji ikao zinongo hizo kazinoka kamunji za kondo wanji ngozi juwao shaa duwalo harumazi ya za sirikali dawanuwalo shemara yewa awa antanketeli kwa tuzijua zinongo zijiriyo ziwanawe damu ziwatonzao za tongeze nsi idoe na mnainu hakaka bati munjiza vanu haini nsi surtu nsi ya made hatu giona ze reseti giona ze indini za hekiasi ya ushine badie nsiyo hena mna aladhimu shema nazi to ushinda mana ito ujuha mana lewa hena usiku mwishao ze peneri kabati jao wanujangeta wao izo pia tartibu ndugu za utonane damu ya maraia mwisha ina suzo wale nto wale bangajuka utawa wanujao parabaisha ngiyo izo pia izo nungo kao hasiba bewa ke serikali kwa jaorganize nungo hizo hakango tawa ina mna hiyo yili wakejumwa uhinye maraia ikafoyaji hiyo yondi warundo sema yungi wajibi yao kabisa ya wata mpaka daabu ngadoka za kifu ilije rionane wakati wa saa tena netuzijao hawakemba na inu simambe nikai ni haina mzima la singe na fumbuku la ufanya halmumba na inu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.